Ubani nyanga nkule sidumile, ubani nyanga nkule sidumile. Idume ngekuba lolayo, yiyo isinefuna. Ngithi dume ngekuba lolayo, isinefuna. Ubani nyanga nkule sidumile, ubani nyanga nkule sidumile. Obi dume ngekuba lolayo, ngekuba lolayo. Ako nukwala lo. Indaba ezimnandi zithi ningangqoli neve kabuthi ukathi basawuthanda ngengoma uvangama le. Indaba ezimnandi zithi I wasn't expecting this eCape Town. eCape Town benga-expect lento. Yabona, this is amazing. Ngiyafuna ukuzoyenza icawe le eniqhela ukuyibone. Asifumani indawo. Xa sewuyifumene ihholo enkulu izocelela apha epharmacy bazosixelela thina phaa, then we'll try. But njengamanje into engifuna ukuyiconfirma kufundi esendisho kungena omunye utata wathetha nami ndabona uba ake ndithathe ixesha lami ndiyenze le nto. As from next week, Friday, every Friday zobe ndila ofuna ukuhlola. Monday bazawuqala bathethe amayeza hayi lanka awa endenza ngawo izimangaliso. Kodwa bazowaletha la suthi ukhuluma nekinisi yomlando eThekwini. Xa ufuna ukuzohlola process izawuhamba kanje. Kunenamba endizawuyikhupha. Ndayikhupha ku-Facebook, ndiyikhuphe kwi-radio, niyamamela ekuseni nje. Oh, by the way, as from maybe March, sendizawusebenza kwiGagas FM. Sendizawusebenza khona. Sendiyayeka kwivuma. Sendiyosebenzela iGagas. iGagas is more bigger. But ke into engizisho ithi ngizawumemezela eradioweni, ngizawukhupha inamba. Inamba engizoyikhupha izobe iyase Capetown straight. And every Wednesday, every Thursday ndikuphi eseGoli. Sebenzela eGoli. So Friday into eyenzakalayo uyavuka kakhulu, uvuka ekuseni ngoba kufanele uzongena esigodi kumanikiniki umkhulu empepheni. Xa ugqiba ngabo 9, 8 sendizosebenza, ndizohlola from Friday. But abantu endizawuthatha per day, I only want 45 people. Izoba kanje, ukuhlola kuzawudura apha. Why? Because of ama-flights. Because ndim nomfana onikezela imithi ezabe silapha. And then sisazawuyijonga ke eyokuhlamba abantu ngoba kufanele kunabanye kufanele bahlanjwe, kumele sisazobheka ukuthi sizoyenza kanjani. But khona sizawuqala, ndiyaqala next week. Ndizobe ndikhona i-office code sami sizobe silapha lapha emva. So nilindele sizobe sinawo ama-speed point uma ufuna ukuswipe. But njengamanje into engizoyenza either uthenga amakhandlela, uthenga impepho, uthenga whatever, bambe ngesandla sakho. Ngizawucela amadoda niphumule ekhaya. Kunesibusiso engifuna, igqoko siyayiphumula manje. Ngizothula nje umthandazo. Ngifuna umuntu njengamanje othi angisebenzi, mayisuka la umsebenzi uzawufumana. Ngifuna umuntu othi ngi-applyele i-finance, ayi-approve, izawu-approve masuka la. Ngifuna umuntu othi ngivulela abazali bami namhlanje bazowusinda. Ngifuna umuntu namhlanje othi nentshaba namhlanje ziyawujikelana zilwe zodwa. Namhlanje okungenze kubantu kuyena kunjani. Namhlanje lo mthandazo ngizowubeka la, ngizobeka umthandazo othi umuntu othi ndinamatyala namhlanje azawuphela. Umthandazo leyo nto namhlanje umthandazo nje omncinci
introduction kulo othi hayi inkwenkwe lo mfana omncane amela manjani ke namhlanje apho khona phakamisa isandla sakho saka left ngiyathandaza ngoku kodwa before ngithandaza sibeke kancane kathi isandla ukhona umama ongene endikhalela oke wangena ekhala upla mama susimask ukukhala kwakho kuvakele ezulwini uyaliva nthini mama uvakele ezulwini andazi 2 or 3 years back ubani umuntu wayesebenza naye owaphuma nesibhamu emsebenzini wahamba naso waphumana ityala lalonto kwangathi kufanele uqothwe kwakufanele ube netyala ikhona into enjalo yazi makhaya sondela apha aliva mama uyayazi lonto mama lalela right now ngibona kudlula umuntu emhlabeni endlini umama unepain la umqale yaliva nje uphethwe ngumqala uphi umama uphethwe yiba edlule emhlabeni uzawudlula emhlabeni ngo-4:10 ekuseni uzathi xa uvuka umfumane intamo ijijekile esedlulile emhlabeni bubudla amagwebu uyaniva nje uthi umoya oyingcwele mama kwawena nengxaki uyi-security kune-promotion ozoyifumana enza kuthandazela namhlanje ndiyinike wena kodwa le position uma nginika nginiki wena wedwa each and everyone olapha osebenzayo kune-promotion ofanele ayifumane believe in Khehlelezi any xesha apha awulwestanga and ngifuna uba ucommente ku-Facebook ukuthi ndakubona ngamehlo umthandazo wawenza kayi-1 zashintsha izinto and zizawujika izinto isandla sakho sakaleza awuthula kancinci apho khona ndithandaza uNkulunkulu wawukhona emandulo ndumandumani yadumesizweni isihlahla somdlebeno ndenda mzimba bhejebheje mfazone empandla enhliziyo zamadoda ayibomvu enabasetete nabasenyembane mkhonto kwazi igazi ndaba yikhala amanzi dictionary ndaba yidida umndeni ngiyakhuleka gogo ngiyakhuleka ngikhuluma nikiniki ngilapha eCapetown isandla ngasinye sinamatyala balambile abantwana bakho abazi bawodlana babesuka kule ndawo banentshaba abazi baqashephi abanye bafuna ukubuyisela abantwana esikolweni abanazo imali abanye badlala amakhasino abanye badlala amalotho ngelinye ilanga manje secaweni wanibonisa inamba Nkosi wathi mani xelela abantwana bakho bayozidlala ezo namba bazidlala abanye bawina abanye babengakholelwa kimi abawinanga uNkulunkulu nomsa uNkulunkulu waphakade bayagula ngamunye thinta emanxebeni apho benezihlobo ezigulayo basindise abangasebenzi babephuma kule ndawo bazawufonelwa babizwe kuma interviews ngegama likaJesu ngeproduct ngayinye ephakeme njengamanje abayithengile iphamandla Nkosi kufike mina qoba ngithumelanga Nkosi lapha engifika khona kunezimangaliso ezenzakalayo namhlanje ngiyakhuleka okungenzeka kubantu kuyena kuyenzeka ngikhulekela abangayifumani imthatho ngifulubelekela Nkosi abasela utshwala Nkosi bakhuphe kuma drugs Nkosi egameni lamandla egameni laphakade siyakhuleka ngegama likaJesu amen halelani ngizawungenzela ifavor Ye ngikhulume lento abantu benganakile. Zawukhuluma into futhi inganakile. Ngiyayizwa ukuthi ngithini? Namhlanje umhlaka ba? 27. Ubhala i-date phansi. U27 namhlanje. Ngomhlaka 9. Feb. Oh kuzolungiza lilitha noma kalilitha. Ngomhlaka 9. Kuzolungiza lilitha noma kalilitha. Same day. Ukhona idlala ilotho la noma ilotho plus. Noma idlala uyaphakamisa. Namba engizoyibiza. Kunemamba engizoyibiza. Udlala ilo nanti futhi Hollywood. Udlala amahashi. Udlala ilotho, udlala iPowerball, udlala ilotho plus angithi. Angidlalele lezi namba lezi. But the only person ozoyidlala umuntu ozoyikhanyisela ozoyinikelela. Yes. Uma ungayinikelela ungayihluki. Amen. Ngoba sizoshintsha.
ngake ngayisho lento esontweni la kanje ndawo uyadlala ngabona Facebook sebejabulile bathi ababenikelile emkhulu ngiyisoli ngo200 rand wami even though ngawinanga kakhulu but kumina 10,000 it's a lot nazi inamba bamba namba uyisave lento engisho inamba yokuqala udlala u16 awu ungamshiyi u22 awu esidlala u7 awu mkhulu lezo inamba ezintathu uzwila ngithi ezinye usungayedela but lezi especially wena umhlaka bani umhlaka 9 February nedlale lezo inamba sengiyozwa ngani mani commenta lapha ngoba niyakwazi ucomment okholelwa kimi kuyoyinikela lezo inamba esehamba umkhulu sengiya okholelwa kumkhulu uzoyinikelela lezo inamba athi mkhulu ngicela ukunikela ukuthi inamba zami ziphume elishi enyaweni zami sengihembe sengihambile wena uzazi ukuthi ufuna ukuwina u5 rand noma ufuna ukuwina u10 rand noma ufuna ukuwina u100 rand noma imalini kukuwe mina sengihambile uthi mawunikela futhi unikelele nomsebenzi mawunikela futhi uthi ngicela ukufana nobani unokufana nami ngoba cha mina ngiswele lutho ngilanga angeke abanye bayacomplain bathi ibazwile abanye becomplain bathi indaba hayi cha umkhulu kwenzile official lo kunabafazi abangaki